Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Joint Action Committee jong ki Arsnong ki bakenthop ya kasnong pasat war bat kasnong lum pengat kila poino sya kajing sok bat kila pun kutno e kajing ya kajaput kum kajing ptiang so bhai usnam thamai hapdeng ki pai ba nong snong jong kini ki artli kisnong kani ka kame kajaput jong kini ki artli kisnong ki badon po pur sam jong ka amlarem civil subdivision kala ne la arpu arsnam bat kelawan ra ru ya kajing pher jingbut hapdeng kini ki arsnong penban ke kubor ke pesultanat kalong begini ki arsnong hakalai pui trik no pra jong usnem arajar arfuar kilarai bani sukno hadien bakilala ban penbek yau put sam jong kini ki artli kisnong kata ke jaka ke badan halum pengat non government lower primary school ka dor basnong pasat war kala ais ngobhano ekni ki jaka sya ka dor basnong lum pengat kat bana kaliang ka dor basnong lum pengat kala ais ngobha kaliang da ka surok kali ya kasnong pasat war ya ka jingelang yesuk apedeng kini ki artli kisnong la pelong ha upper primary school pasat war bat ya kajingelang la penya dau general secretary jong kasnong pasat war uba m rensong ha kabala sakilang dau general secretary jong kasnong lumpengat uba gb serti wahe snong ka pasat war uba f pamblang bat wahe snong ka lumpengat uba c talang bat ha usnem arhajar arpowe ngalalong kumurong ba snong ngila presyang biang banwat ya gilat kilenti kumno ban penpa hapding jungi ha ke jingi so thu jimot bat kid committee jong ka senang lompengan ngia ai jimot iwai ngila ya pediang ya ke e ka pangide ban le bat nga ai ke jingkit bok kit riang ya urang ba senang lepas talang bat ya isketri Gabriel serti iba na kapor syukapor ngi yesyo yeju ya janpa bandete ye ke babha bat kat badang ya kisnem bat hadu menta usnem arhajar puar usnem ulakutno handai kejingsuk kadan hapling jengi kumki paiba ya kata kari jong gejing suk bun gi bam yo ya ka bat kimla ban yo ya ka hadu menta menni andre mengi baro arsnong tang apa arsnem ngel yo ya kini gejing suk gejing keman baro kini min ai ya kata ko borom sia uta unong thau zangi ubale cha kenrat uba najrong ubala penlong penman nyi kumbangi long menta ngaruk ngamdan kentin ban ong hakani kepor kublai sibun kum kisnong pasadwar ni lala ban yai ban ying ban pendon kami akatai ke surak kepala sna kerpang nang benta jengpi kanir ulasna hangtir ula pli kalat kalentie pi penyerung yami pinwan ra kita ki kali jengpi naduk menta kasni ngakarpat gitu ki badan pisah tit kali no buang ni ha hakmat ni pias ta kublai sibun kajong ble nama habadon Kibayek haji ar liang mamla. Tada omdon nulung penyesuk. Tidak bersung tu ya kata. Kumno kila penyesuk. Telada pintai habaro ar liang jongi kisnong. Omdon penyesuk yang. Lada ngan keliu we penyesuk yang ni. We pelong yang ni bangi mesuk no. Omdon. Andai kan mau dot. Ublei ubat tahu yang ni. Udah nong penyesuk. Pumba ihetman. Lompung gadi ong. Boleh popular baru pendep lu di jingkular kata kade kajing sisa teng ai kublai nak benta jong ti baro ki isi membar ki badon hapo jong kade arsnong ki bala simkia ya kane kaka namar kajing simkia ka jong ti nak benta ban pentulun ya kane kampan kane kajing suk ka jong ni hakane kapor kalong kumba i headman jong sunu kan ong kalong kebacok
ngin job sya daga bangin seni ang beli ngai ko beli karpang ya pi na ka banta jong kana ka por ka jing sya sitom ka jong pi ban ya don ha kana ka por ban pendek ya kini kurung keram ngam don su dak ki ber ngutin u beli ka jing su ku beli sibun